In 2024, a 26-year-old Igbo man stood before the graduating class of one of Russia's most demanding medical universities, not just as a graduate, but as the top student of his entire class. Before he said a single word in English or Russian, he opened his mouth and greeted the entire school in Igbo, Ndewo. И из Нигерии. Ndewo, это привет. Я всегда думал, что первая речь будет на Грэмми, но здесь тоже прекрасно. Прежде всего, я хочу поблагодарить Бога и моих родителей за то, что они отправили меня сюда. Моего замечательного декана, Былову Надежду Александровну, за то, что она всегда давала мне крылья для полета. Моих замечательных одногруппников. Вы здесь? За то, что они были такими умными и мотивировали меня, когда я не хотел ничего делать. И друзей, за то, что они кормили меня, когда не было времени и сил готовить. И, наконец, я хочу поблагодарить себя за то, что никогда не сдавался. Мои прекрасные коллеги, мы справились. И в те дни, когда вам станет сложно, напомните, что вы прошли через самый сложный медицинский университет в Москве, даже в России. И вы здесь. Так что исцеляйте мир. Спасибо! Emmanuel Chijioke Mbahotu was born in Park Royal, London in 1997, but his roots trace back to Ezinihitte Mbaise, Imo State. Mbaise soil, long known for producing some of Igbo land's sharpest minds. His early education started in that same diaspora, Kosen Crescent Nursery in Willesden Green, followed by St. Leo Primary School in Ikeja, Lagos. Once, the family's journey brought them back to Lagos. Then, he proceeded to Air Force Secondary School, Port Harcourt. At just 13 years old, Chijioke gained admission into Godfrey Okoye Catholic University, Enugu State, Nigeria, years ahead of the time most students his age would be finishing secondary school. By 17, he had completed a second-class upper degree in biochemistry. He did his NYSC at Walter Eze Memorial Secondary School, Anambra State, where he taught computer science. After NYSC, he went on to work as laboratory technologist at Pamo Hospital in Port Harcourt. In 2017, Chijioke relocated to Moscow to pursue his MBBS at the Russian National Medical Research University, widely known as Pirogov Medical Research University. 7 years later, in 2024, he graduated at the top of his class. Today, Chijioke serves as Inspector of Works at the Global Institute of Medicine,
within the university's International School of Medicine. Ahead of him now, a fully funded PhD scholarship specializing in heart surgery, along with full-time employment and citizenship. A future built on nearly a decade of unbroken academic performance. But Chijioke's story doesn't stop at medicine. Away from the lecture halls and the lab coat, he also performs as a singer. Наши сердца бьются в ритм мира и добра. Пусть наши сердца бьются в ритм мира и добра. Мы такие разные, разные культуры, страны, города. Our heart beats in the rhythm of peace and goodness. Oh, нас объединяет дружба. Нас сближают общие мечты. В каждом человеке на планете есть искра доброты. Пусть мы говорим на разных языках. Будущее мира держим бережно в руках. Наши сердца бьются в ритм мира и добра. Пусть наши сердца бьются в ритм мира и добра. Мы такие разные, разные культуры, страны, города. And our heart beats to the rhythm of peace and goodness. Наши сердца бьются в ритм мира и добра. Пусть наши сердца бьются в ритм мира и добра. Мы такие разные, разные культуры, страны, города. And our heart beats to the rhythm of peace and goodness. Друзья, у нас сегодня удивительные участники. Эммануэль Мбахоту из Нигерии, страны, которая участвует в нашем движении. Он пел о нашей общей мечте объединения всего мира во имя добра. И эта мечта Two voices, one man, one that will spend a career healing hearts, and one that already knows how to move a room. From a nursery in Willesden Green to the top of a graduating class in Moscow, from a 13-year-old Igbo undergraduate to a PhD scholar in cardiac surgery, Emmanuel Chijioke Mbahotu carried the Igbo language to the top of a global stage where most people didn't expect to hear it. This is Enwani Cultural Forum, where we celebrate the rich cultural heritage of Igbo people and also promote the Igbo greatness and Igbo excellence all over the world. If you enjoyed watching this very beautiful documentary, please hit the subscribe button. Let us know what you think in the comment section. My name, once again, is Prince Onwadenem Ngozi Chukwuka Fortune, and I will see you in my subsequent videos. Until then, keep promoting, keep celebrating Igbo greatness. Bye-bye.